jangan letak kebahagiaan anda tu di garisan penambat. You jangan tangguh you punya kebahagiaan. So you jangan ada mindset yang tak apalah, aku korban lah, aku stres, tak apa sekarang ni je aku stres, tapi nanti bila dekat garisan penambat tu aku akan happy. No, you have to bring your happy, you have to bawa kebahagiaan tu di sepanjang you punya proses. So on that, you akan lebih bersyukur. Walaupun waktu tu you dalam keadaan yang down, you dalam keadaan stress. So that's why the mindset is very important. So yang itu yang saya belajar di sepanjang saya punya kehidupan ni. Because saya selalu meletakkan kebahagiaan saya tu pada penghujung. But it's not. Ia membuatkan saya lebih stress. Saya tak happy dengan hidup saya. So that's why kita kena ubah our mindset. Okay, itu je. Bye. Assalamualaikum.